Toliki broj stručnih ljudi po belom svetu nije kapital za razbacivanje. Svedoci smo da mladi i malo manje mladi stručnjaci napuštaju zemlju i odlaze u zapadne zemlje u potrazi za boljim životom. To je prilično jasna posljedica lošeg stanja u Srbiji, neizvesnosti koju nosi život u Srbiji i slabog standarda. Srbija je zemlja u kojoj 46% mladih, to je skoro svaki drugi, nema posao, u kojoj je na birou rada oko 45.000 ljudi sa fakultetskom diplomom, a na nekakav posao čeka se više od 2 godine. Po podacima Svetskog ekonomskog foruma, od 144 zemlje, Srbija je na 141. mestu po kapacitetima da zadrži mlade stručnjake i talente, a po mogućnostima da privuče mlade je na pretposlednjem mestu ispred Gvineje Bisao. Zato ne treba da čude podaci da se prošle godine u zemlje OECD-a iselilo 43.000 ljudi, a 2014. godine 39.000. Kao pripadnik zdravstvene struke izneću podatke koje posjeduje Lekarska komora, a tiče se naših lekara koji pokušavaju da odu u inostranstvo. U protekle 4 godine, zaključno sa 2015. oko 2000 lekara je zatražilo sertifikat o dobrom glasu, koji je neophodan dokument da bi u inostranstvu dobili licencu za rad. Lekarska komora, nažalost, nema povratnu informaciju koliko je lekara zaista otišlo, ali ovi podaci ukazuju da je broj onih koji su poželeli da odu veoma veliki. I sada možete pretpostaviti šta to znači za naš zdravstveni sistem. Srbija se suočava sa egzodusom mladih, kakav je doživjela tokom ratnih 90. godina prošlog veka. Kao zemlja u kojoj je samo 6,5% stanovništva visoko obrazovano, jasno je koliko je težak odlazak svakog stručnjaka, a njihov povratak praktično nemogućen postojećim stanjem u zemlji. Postoji međutim još jedna pojava, a to je da sve veći broj mladih ljudi odlazi na školovanje u inostranstvo, posebno na studije i postdiplomske studije. Zašto? Razlog tome je, pored urušavanja privrede, lošeg standarda, neizvesnosti, očigledna potreba mladih ljudi za boljim kvalitetom školovanja. Jer se Srbija pretvorila u državu u kojoj je diploma važnija od znanja i u kojoj je taj apsurd doveden do krajnje granice nepodnošljivosti i to raznim falsifikovanjima i kupovinom zvanja. Kažem zvanja, a ne znanja. S druge strane, država koja nema razvijenu privredu, industriju, poljoprivredu, država koja zaostaje sa svetom po pitanju tehnologija, država koja pravni sistem svodi na politiku, korupciju i nepotizam, ne može da pruži kvalitetan uzor i praksu za klince željne učenja. Kako objasniti mogućnost primjene bilo kog znanja u ovom slučaju? Odlazak mladih na školovanje u inostranstvo nije ništa novo na ovom podneblju, tako je bilo i tokom 19. veka u Srbiji. Razlika je u tome što se dovoljan broj obrazovanih ljudi vraćao i svojim znanjem unapređivao društvo, što se i vidi po nastajanju raznih naučnih i školskih institucija, pa i institucija kulture. Danas se to ne događa. Ti ljudi nisu rado prihvaćeni i ne iskazuje se potreba da se njihovo znanje i iskustvo iskoristi, jer su oni konkurencije ustoličenima koji su svoju diplomu ili zvanje stekli novcem ili nekim drugačijim vidom korupcije. O platama i mogućnosti napredovanja da i ne govorim. Dakle, jedan od primarnih ciljeva je da se zrelim pristupom ekonomskim reformama stvori potreba za istinski stručnim kadrom u kome definitivno ne oskudevamo niti ćemo oskudevati. Toliki broj stručnih ljudi po belom svetu nije kapital za razbacivanje. Ulaskom Srbije u Evropsku uniju stvorila bi se i mogućnost povezivanja i usavršavanja institucija znanja i primjene tog znanja u svim mogućim aspektima koji nam u ovom trenutku nedostaju.